шабҳои қарор дорем ки бисёр тӯлониянд ва дароз ҳастанд. хишо ба ҳоли ҷавонмарде ки як ба шаб хиза намози таҳаҷҷуд бихона ба воситаи ҳамин қиёми шаб худои таоло ҳамун гуноҳҳову ҷиноёте карде ҳамонро маҳв мегардонад. пайғамбар аз номи аллоҳ қиссаш кардааст, дар саҳиҳи бухорӣ омадааст. ва мо тақарраба илайя бишайъин аҳабба илайя мимма афтарасту алайҳ. вақте банда қасд мекунад ки ба сӯи ман наздик шавад, барои наздикӣ ва қурбат ба сӯи ман, аз ҳамин фароизи парвардигор мегӯяд чизи беҳтара хубтар нест. қарибтарин роҳу василаи наздик шудан ба ман фарзҳои маро анҷом додан аст. бандае ки намозҳои панҷгонаи фарзиро мехонад, бандае ки рӯзаи моҳи шарифи рамазона медорад, бандае ки вақте худованди мутаол имкону шароиташ додааст закоти молша мепардозад, вақте ки соҳиби қудрати иститоат шуд ҳаҷи хонаи худоро анҷом метиҳад, мефаҳмад ки чизе ҳаром аст, аз ҳаром иҷтиноб меварзад. субҳаналлоҳ, ин банда ба сӯи парвардигор қариб мешавад. ин қурбат ба сӯи аллоҳ аст. ин алҳамдулиллоҳи раббил оламин мову шумо дар шабҳои қарор дорем ки бисёр тӯлониянд ва дароз ҳастанд. хишо ба ҳоли ҷавонмарде ки як ба шаб хиза намози таҳаҷҷуд бихона. охир ҳамин хоби дунё безор мешавад. чанд хоб мекунӣ? шаб ба дараҷаи дароз аст ки ҳарчанд ки хоболур ҳам бошӣ соатҳои 4-5 аллакай бедор мешавад. ҳамин 5 дам агар хисти 100% имкон аст ки намози таҳаҷҷуда бихонӣ. агар ҷавонмард бишавед ҳамон 5 дам ки хисти таҳорат кунед, намоза бихонед. намози таҳаҷҷуд айда то 8 ракъата дар ин маврид суҳбати зиёд дорем, ки дигар такрор намекунем. агар хишо ба ҳоли бандае ки ҳамин корро анҷом метиҳад, иншоаллоҳ худоро аз худаш хушнуд мекунад. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт: алайкум биқиёми лайл фа иннаҳу даъбу солиҳина қаблакум. бар шумо бод эй мусулмонон қиёми шаб, зеро қиёми шаб одати мардои солиҳи пеш аз шумо буд. ва ҳува қурбатун ило раббикум. анами қиёми шаб сабаби қариб шудани шумо ба сӯи парвардигор мешавад. ва такфиру лисайиот, кафорати гуноҳҳову хатоҳои шумо мешавад. ва манҳоту лилисм, ба воситаи ҳамин қиёми шаб худои таоло ҳамун гуноҳҳову ҷиноёте карде ҳамонро маҳв мегардонад. одам покизаву тоза мешавад. вало язолу абди ятақаррабу илайя бинавофил ҳатто уҳиббаҳ. вақте мега бандаи солиҳи ман мутадовим амалҳои нофиларо анҷом метиҳад. ман шербачоиро медонам ки алҳамдулиллоҳи раббил оламин намози зуҳошу ҳеҷ вақт канда нестай. намози авобина мехонанд, ба шаб намози таҳаҷҷуд мехонанд. рӯзҳои душанбеву панҷшанбе рӯзҳои нофила мегиранд. яъне ки ҳамин коршу якбору дубор нестай, доимӣ ай. худованди мутаол мегӯяд ки вақте ки банда мутадовим тавассути амалҳои нофила ибодати маро анҷом метиҳад, ман ин бандаро дӯст медорам. касе ки любимчики аллоҳ шава, машоаллоҳ, я раиса любимчики бошам ки катагӣ мекунӣ ки илоҳи тоба. дар мактаби миёна як кас любимчики агар маълим боша, дигар фукш дар осмон мерасад. хишо ба ҳоли бандае ки любимчики аллоҳ шава. ман дӯсташ медорам, мегӯям ин бандара вақте ки мутадовим ҳамин амалҳоро анҷом метиҳад. барои худаш мекунад, барои охирати худаш мекунад, тӯшаи қиёмат шай. аммо бубине ки худои таоло бо миннатдориш кардестае, мегӯяд ки ман ин бандара дӯст медорам. яъне як рӯз рӯзае мегирем, охи дар чишми мо андак метова. дар ҳамин рӯзҳои кӯтаҳ истифода барои ҳамин рӯзҳоро бигиред аз барои худо. тобистон майлаш 16-17-18 соат гармай ташна мемонӣ. охи аз барои худо ҳамин рӯзҳои ҳамин чӣ имкон дорад, чанд қае ки рӯза гирифта натонед. ман сома явман фи сабилиллоҳ боъада аллоҳу ваҷҳаҳу ани нор 70 харифа. ҳадиси муттафақан алайҳ. бухорӣ ва муслим овардиянаш. ҳазрат мегӯяд ки ҳар касе ки як рӯз ба хотири аллоҳ рӯза мегирад, худованди мутаол ин бандара 70 сола раҳ ай оташи ҷаҳаннам дур медорад. барои инами як рӯзи рӯза. ин бача рӯзо рафтестиянд. ашшитоу рабиъул муъмин. анами зимистон баҳори умри мусулмон ай. тола лайлуҳ фақом ва қасура наҳоруҳ фасом. чаро баҳори умри муъмин ай? шабои дароз дора ки ба ҳазур мусулмон метавонад ки намози таҳаҷҷуд бихонад.
روزای کوتاه داره که به حضور میتونه که دل خو آدم روزش بگیره. روزهای قضایی داریم در گردنمون از برای خدا. همه همین رو ادا کردن در کار کن. قضایی را کفارت نه قضایی را شرط نیست که پای در پای بگیری. همون روزهای دوشنبه و پنجشنبه هم ان شاء الله بنیت قضایی گذشته بگیری عزیمت سقیط بشه و فرد روز قیامت همه حساب کتاب داره پرسیده میشه. حضرت خداوندی میگه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. اگر به شرط من بنده را دوست داشتم من گوشی همون بنده میشم که با واسطه همون فقط گپ حق میشنوم. و بصره الذي يبصر به. من دو دیده بینای بنده میشم که فقط حقیقت هم میبینه دیگه. او را دیگه گمراهش کرده نمیتونن. و یده التي یبطش بها. دستی بنده میشم که با او دست هر چیزی را میقپه. یعنی هدایتش میکنم. و رجله التي یمشی بها. پای او بنده میشم که با او پا حرکت میکنه. یعنی که هیچ کس را از هدایت پروردگار دیگه ذلیل گمراه کرده نمیتونه. الله اکبر. ولا ان سالنی لاعطینه. همین بنده میگه الله عزوجل اگر چیزی طلب کنه به مرادش میرسونمش، عطاش میکنه. ولا این استعاذنی لاعیذنه. اگر از من پناه طلب کنه از شر هر ظالمی باشه البته که من پناه میتونم. سبحان الله. کسی را خدا پناه داد کی خارج کرده میتونه؟ الله به قدر نعمت خدا نمیرسیده. حضرت شیخ عطار قصه میکنه صوفیه میرفت در بغداد زود در میان راه آواز شد. یک صوفی میگه در بغداد یا هر کجایی میرفت است ناخست در گوشش یک صدا اومد. اون یکی گفت انگبین دارم بس میفروشم سخت ارزان کو کسی اصل فروش بوده صدا میکنه که بچه اصلی ارزان ده بیا ارزان میتون. این بیچاره گوش نبوده است. این شیخ وقتی اصل گفتن دهن شوک شد. پیش اصل فروش اومد. شیخ صوفی گفت ای مردی صبور میدهی چیزی به هیجه. اومد پیشش که جورا اصل گفت یک مقصد بایلم پیدا شد پول ندارم میتیم یک گل لیسک میتیم میدهی چیزی به هیجه. گفت دور تو مگر دیوانه ای بوالحواس کس به هیجه کی دیده چیزی به کس. گفت تو سرت زدگی دیوانه ای چی. اومد میگم ارزان بفروشمش کی گفتم که هم مفت کلیابا میتو. حاطفه گفتش که صوفی درای یک دکان زین سوکی هستی برترای تا به هیجه و همه چیز دیدیم. همین وقت در گوشش از صدای غیبی اومد که خانواد در بین بازار از مخلوق چیز طلب میکنی؟ تا ای بازار ببرو در مسجد یا از من طلب کن تا به هیجه ما همه چیز دیدیم و دیگر خواهی پس نیز دیدیم. دریای فضل پروردگار در جوش زده رفته است. افسوس صد افسوس که کارمو میگالتا پیش 100 مرد نامرد گردن را کج بکنیم و از پروردگار متعال طلب نمیکنیم. نه باشو که خدای مثلا خودش کفایت میکنه. اما سالایی که بازاری 82 گردان بود یک برادر یک تاجیک بار میزد ای پاکستان بار میزد قصه کرد. گفت که یک روزی جمعه مسجد رفتیم در کراچی باشه مسجد رفتیم میگن خطیب گپ زده سه ما یک ترجمان داریم ولی هم زبان اردو کلمات فارسیش بسیار است به هر حال فعلش هم گلاگول هم هندیه کو یک ترجمان داریم میگه ترجمه کرده است. همون خطیب دعا کرده است ای پروردگار همین 3 قطعه کراسکه نیاز داریم 2 کیلو میخ این میل چوردای نمیاد چیزی که همین را برسون. ما میگه وقتی نماز اومدیم مقصد هم چیزا رو خریدیم آوردیم دادیم گفتیم از برای خدا همین چیزی است که در نماز جمعه با میکروفون خدا گفته طلب کنی لوگ بوی کسبو میگیرم میتاب او یا میل چای گفت من ای خدای خودم طلب میکنم من با شما چیکار دارم ای خدا طلب میکنم خداوند توسط نبی شما میونه میرسونش. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که همین بندی پاپوشی تا از خدا طلب کن. چه جای بای میخ جای کراسکا و بندی پاپوشی نه بندی دیگه چقدر داره همین میگه حتی ای خدا طلب کنی.